Anta dojo. Pandam. Anu Hanuman anu. Oh, methan ke taste liyo. Hello everyone. Kardaw namaskar and namaste and welcome back to my channel. So nali tum nili subscribe video long stay na kelang don eji panchuning riglo. No nili kanal do chining ma. La ke jo. Hanuman murti di Borbaha. Borbaha sih itu ke bang, nangki juga ke bang dia ada ni sam sih ke bang ya, ni kan sam sarang kijun, hem ni lokal tu kan ini, highway kung di, adim है highway kung, गाड़ी dah kosong kok lah, जो lah stadium tu lo, ni lihat pak lain po, jo, pegang ni adim है, Sandhya Resort tu है, adim mamen ni, lagi. Kung lang tadi hun. Ni tuman chat hong ke bang ke baki ni tum ke arlo sido ni tum hong mai si ke bang jo. Jadi aku pen bang napa sidha laku na alu na kido lagi tu, kela sidha na tu kono. Hem suci cici do. Betul na lang kita. Do lang susu ya cici. Lang roy sana. Okta do. Anta do jo. Pandam dilo istri side lo gedi. Udah mah harlo. Anta telang ya. Angke. Lihat, kecedam bu belum itu ta. Kecedam dulu jo. Kecuali ke halat heng no hembang secuali ya. Nak kecuali ke bang lo. Dak biju tadi yo lagi. Hanuman anu ke entry le ya. Iya na. Sandhya Resort sih bang. Ada yang sam-sam aja. Ada yang sama-sama aja. Yang pakai coffee with family.
Hả? With family. With family. Mày thăn cái thịt soli ở đây. Mày thăn cái thịt soli. Cái đâm bồn kia non. Kita mau pulang ya. Bye bye. Kita pulang. Bye bye. Bye bye. Dia no. Mommy said it was. Chị thăm nào. Nó nắp một lon. Bye bye. Hello everyone. Chúng nó finally came out here loh. Mana ni kan sama dia nak dia ni adin lang nam rom rom ya. Dia nak dia loh. Dan non dia nak memang dia loh. Non first dia jadi loh. Atau kawin ni osmar manda. Nanti video bangga seperti itu vlog. Nanti tunggu video kan. Don't forget please like, comment, subscribe aku ya. Bye bye. Apa itu nanti kita mau sama tadi Indonesia kan? Ada kita di Damika, Borboha, Sokono Bor, kita nanti di lapu-lapu dan tempat lagi mau di rumah jadi ada sih itu picture dan si Damika kan kita di Lupla. Hika. Ini nak coba aku deh. Pen, hagis. Ano? Hagis yalan. Diba? Bye. Kiss bisa apa? Kiss bisa. Kardom ini, kayak kardom.